Силне партон чизда. Дуруд як бурга ҳамҷирони азиз, ҳамватанона, ҳамкасбон. Як чизгара ма гуфтанӣ ҳастам ки чӣ қадр ман дар устод ихлоси баланд пайдо кардам. Чӣ қадр гуфтам ки просвещёни одам ҳастанд, ки умар хаём мегӯянд процветатель. То чӣ қадр период кардем авлиё, ки дар ҳамин процветатели устод буданд, ман дар кайф қоил шудам. Вақте ки мада устод дар кор шид, занг задам, гуфтам устод мара шогирд бигиред. И гуфт ки ма дар чим? Устод гуфтанд ки ма дар Догистон шогирд шавед, биё. Ман билет гирифтам, рафтам, барои ки мехостам. Рафтам ки устод гуфт ки ма боварӣ надоштам ту меоӣ. Ма дар шогирд дар кор набудам, не ки ҳамин гап ма дар замин намонди, омадӣ, ҳурмат кардӣ, рӯи хотири ҳурмат тура шогирд мегирам. Баъд шогирд устод шудем, ай Догистон дарсомона сар кардем. Баъд вақте мо Тоҷикистон омадем, як рӯз ман назди устода як саволои беҳад ҳамке савол дорам ки ай дунявӣ. Дар ҳар олимо намеёфтам ин саволора. Баъд як рӯз мегӯям пеши устода бидурам, бигӯм, нагӯм, ки баъд устод гуфт писарам баъд шиштам. Баъд гуфта дар 15-солагӣ мактуб карди Худода. Ман ҳам вақто айни ҷанг набуд. Ҷангҳо данкушӣ бисёр буд, ҳамин бародаркушӣ буд. Ман ай зиқӣ ҳам вақт модари ман гузашта буд, ман беҳад зиқ будам. Ай зиқӣ ман дигар надонистам ки там муроҷиат кунам, фақат Худода муроҷиат мекунӣ ку. Баъд мактуб кардам Худода. Ҳамаи шикоятома ва ҳамаи саволомам нависта Худода рӯй кардам. Ҷавоб нагирифтам акр. Хайс умед ҳаст ки Худо ҳаст. Ва устод гуфт биши бача. Ҳамиҷада ман авлиёгӣ ва процветатели устода ман шоҳид шудам. Ира ма пеш намегуфтам, не ки ман автори ду китоб ҳастам, дар як китобо навистагиам. Устод гуфтанд ки писарам ту мактуб Худода карда будӣ, ту мехоҳӣ ки саволота биёрӣ. Ман ки таҷриба дорам, мактуби ту мада ғалтидагиай. Саволои тура ман медонам. Хоҳӣ якта саволота бите, ман бо ҷавобшата мегӯям. Худо туда гуфта наметонад, бо через як кас Худованд паҳн мекунад чизишонро. Ира мисол туғри бифаҳмем. Ман шумо ки талибои халқӣ ҳастен, олимо ҳастен. Бале. Шумо ки олим ҳастен, ай аҳли фаҳм ҳастен, барам ман ин гапа дар шумо гуфтаистам. Ки устод ба ҳамин дараҷара олим ҳастай, ҳамин дараҷа қати метона фикри одама хонда, метона мисол ҳам мактубе ки ман медонистам, Худо медонист, ҳеч кас дигар намедонист. Саломат гапи ин касе чӣ гӯ ҳамин Саидмурод Давлату шогирди ман ҷоя гаштам. ҳозир ман ҳамон бачаба қоил, барое ки ҳеҷ кас хафа намешавад ки чӣ буд. ин дунё мехелин 100 кас ганда мекунад. Ман бизнес форум иштирок кардам. ҳозир Россияба 100 шогирдҳои ҳавай. ин бачаҳои тоҷик яхеле сахалин ба ҷамъ мешаванд, байнашон муттаҳид, инаш телефон мефурӯшад, инаш ёрдам мекунад. خیلی پیش رفتیم. با 63 تا میلیونر تیار کردگی 63 تا میلیونر رو که مثال پولش باشه در کارشان بود یاردم کو میتیم. من هم مثال عادی حاضر زمین برادران در کار اگر پروسش پول جمع نمیکنم. میگفتم هر استفاده بکنم. وقتی رو گفتم که مبلغتون باشد پولی خرابکاری زمین چتی گذاندم. باید دو کسی دیگه گفتم هر مثال ما امکاناتی پولی ندارد. من میخوام که همه شما میلیونر شید. باشد میتید یا گیرید دستگیری میکنید پیش رو میرید. گلو نیت بالا که ساز باشد کارتون پیش بیاد. همین بدبینی، بخیلی، ناتوانی، حسودبینی هیچ وقت کار پیش نمیره. همون من وش دکان اکادمی هم تمام کرده بودم دیگه اشتراکاتی. این همه چی وقتی که من سیدورم کتاب نوشتم که دکتر طاهری میشناسید. مثلا دادرم من همچون دادر برادر باری میشناسن. بله. من کجا رفتم چیکار کردم کجا خوندم اینا نمیدونم. همکارای من گفت من خوندگی. اخلاق و اخلاق من. این رفته عالموقتش دست صحبت کردم. من حاضر همین برآمد کردیم شب سیدورم اومدم. کمپانی ژیرینوفسکی ساعت وارد شد. من تعریف کردم ژیرینوفسکی برای اینکه من آدم که باخوردگی بودم بزرگ بود چیزای پیشروش میگفتم که تی اکاس ژیرینوفسکی از نمای شدت برای همین یک مثل بد نگویی تو بد بینی بخیلی بعد گفتید خودتون بعدش اونجا رفتم
این خلاص مسئله فیرو رو گفتم. ما امروز یک وای کردنی اینا حوزه نرخش ما 80 سومی فروش